On je bio tu neki. Imaš ti ovo jasko? Da. Joj, sisao! Meni su ispale sise, a jaska niče na slici. Ali dobro? Pitanje umjetnički dojam. Slika i kviz, pronaćite jasno. 3 razlike. Pronaćite jasno. Greška. A ne dolazi se svaki dan u travnik, jebu. Jesmo sam, ne vidiš svaki dan nake sise. Novi travnik. Ne vidiš se te sise svaki dan. Ja znam da ste vi svi ljubomorni na te fonas. Ja nisam. Pričaj za muški dio. Pa na njih mislim. Allah, da sam se ja sam. Imam i ja naslici, ako ništa. Ono žena, pa ono se slikao, nisam ja. Ima neka žena, ne znam gdje ja sam tu, ali tu je negdje je. Žive Andrije priče. Ovo kod oslobađamo grad pa silazimo. Ajde da me kupim posok ovdje u prodaju. Nemaš ti sise kod nas. Ne,